kita ha social media han mga buligan anwaray ha iba-iba nga sektor nga naapektuhan ng pandemya. Sugadin panhatag in disinfectants, PPEs, food items ha aton mga frontliners. Patinaan panhatag in relief packs, emergency employment han mga nawarayan hin trabaho. Pero ini nga akong programa warayan ni panhatag in pagkaon or kun ano-ano pa. Wag seryosohin, good vibes la! Maupay nga adlaw ha iyo mga kakulots. So para yan nga segment, naghatag po kamihin pakiana nga gimbaton naman inihan aton mga netizens. Ano it mga pamahiin han aton mga lolo ngan lola nga kintutuod lagyap naton hastaya na. Okay, so basahon natin ang comment ni Alanis Bananis. Pag may butterfly nga nadapo iyo balay, karuyad singon na bisita it iyo yumao nga lolo or lola or relatives. Nay! May nakasakog nga butterfly. Hain! Ayaw paglati kay imoy tulula. Nabisita la ito. Ay paglinabuti. Pasag dila ito dida. Ha? Natuod ka ngayon iton? Himo-himo la ito't mga Illuminati, nay. Kala. Basta. Imoy tulula. Pasag dilat dida. Hagi. Okay. Nay! 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 Ano? Nay. Naiulat, nay. Ano? Ha? Ano ka? Kinyo-joke ko lang itong adton. Gintra-try ko lang kung mauuwat ta ikaw. Doon lagi. Mga di. Kita nga di. Hagi, diri nga tuod. Amo ito, sige. Pag kinita lang ko kumelon. Kain ito. Ano pa kani? Ano man? Sinisering nga diri nga nito. Kaya ini? So kung namamatay nga usa ka tawo nagiging butterfly? Ako gusto ko maging color green nga butterfly. Parahan aton katapusan nga i-feature nga pamahiin amo inihi Michael Corpin. Siring naman niya kung nagbabalik-balik ka tim ginaagian o haimo panlantaw, innawawara ka. Baliktara itsunot nin nga bado, kay ginmiminulayan ka na hito-hit mga diwende, sigbin, o tikbalang. Really, nigga? Nasringag to yun. Kung ginmiminulayan ka hitik bala, baliktara lating bado. Wala.
Lola. Tuod ba ini? Or nagtitira nga tanga ka la, diri ka nagmamind it imo ginaagyan, sanglit nawawara ka. Ipadayon ta ini nga adon urusturya hasunod nga episode. Gusto mo mabaruan it iyong mga opinions? Just comment down below and don't forget to follow our Facebook page, Anwaray Official, ngan. Don't forget to subscribe our YouTube channel. It's Anwaray Official. Damo nga salamat ha iyo pakigsumpayan. Oh, ayaw naman ka mo pagpadara ha? Good vibes na kita. Kay damo't natatabo nga diri ta ginaaro in real life. See you on my next episode. Bye!